twongeye kubashimira mwebwe mudahwema kudukurikira, tubifurije amahoro y'Imana muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 5 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2024. Uyu ni umwanya tubagezaho amakuru yasohotse mu binyamakuru. Turabashimiye cyane mwe mwamaze gukanda subscribe nawe utarayikanda cyangwa ikanda ufungure inzogera kugira ngo amakuru yose ajye akugereraho ku gihe. Reka amakuru yacu rero uno munsi tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko saa 12 n'igice zo muri iki gitondo cyo kuwa gatanu Ugushyingo 2024 ingabo n'abapolisi ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo bari bamaze gufunga umupaka uhuza umujyi wa Goma n'akarere ka Rubavu. Bamwe mu banyarwanda bakorera ubushabitsi mu mujyi wa Goma babwiye umuseke ko batunguwe no kuhagera bagasanga uruhande rwa Congo ruriho ingufuri. Bavuga ko basabwe kuzenguruka bakajya kunyura ku mupaka muto wunganira umunini kuko wari ufunguye. Umwe yagize ati hano iwacu harafunguye, iyi politiki yabo yatiyobeye. Mu mupaka nta muntu n'umwe n'imodoka zose ntizitambuka. Abaturage bavuga ko ari ibintu bibabaje cyane kuko bacururiza hagati ya Goma na Gisenyi ariho babana imibereho yabo buri munsi. Ubu bakaba bari kwibaza uko biraza kugenda. Umujyi wa Goma na Gisenyi ni imijyi ifite byinshi ihuriyeho kuko abaturage b'umujyi wa Goma bahahira mu Rwanda ndetse n'abanyarwanda benshi bagakorera i Goma. Mu mujyi wa Gisenyi ku munsi habagwa inka nyinshi n'andi matungo, inyama zikajyanwa gucururizwa mu mujyi wa Goma. Ubucuruzi bw'imboga, amafi, imbuto n'ibindi bicuruzwa bikunzwe mu mujyi wa Goma bikurwa mu mujyi wa Gisenyi, nabwo bugerwaho n'ingaruka mu gihe habayeho ingorane mu kwambuka umupaka. Imodoka nini zituruka mu bihugu bitandukanye zijyanye ibicuruzwa n'ibindi bikoresho bitandukanye. Umupaka munini niwo zikoresha ubu zose ziraparitse. Ni mu gihe kandi umujyi wa Gisenyi ari wo umaze igihe ugaburira abanyegoma kuko ibindi bice byaturukagamo ibyo kurya byigaruriwe n'umutwe wa M23. Dukomeza iyi nkuru tubabwira ko hari amakuru avuga ko ubuyobozi bwa Congo butinya ko abanyarwanda bajya kwifatanya na M23 ikomeje kwigira imbere mu mirwano ihanganyemo n'ingabo za leta mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma. Dukomeze iyi nkuru tubabwira ko umugabano hagati y'u Rwanda na Congo, umubano hagati y'u Rwanda na Congo wifashe nabi cyane mu gihe impande zose zikomeje gushyigikira imitwe yitwaje intwaro ibangamiye umutekano wa buri gihugu. U Rwanda rushinja RDS gushyira umutwe w'iterabwoba wa FDLR mu gihe Congo yo ishinja u Rwanda gutera inkunga umutwe wa M23. Abayobozi ku ruhande rw'u Rwanda cyangwa rwa Congo ntacyo baratangaza kuri